Көк киімшен балуан, Келсібеков Қадыр, Бештары спорт клубы. Жасыл киімшен балуан Қойлиев Иманғазы, Исқақ Разақов спорт клубы. Көк киімшен балуан Қадыр Келсібеков. Универсиаданың қола бәйге иесі, Азия чемпионатының жеңушісі, 27 жаста, Бештары спорт клубының тәрбиеленушісі. Жасыл киімшен балуан Иманғазы Қойлиев, 24 жаста, өлкеміздің чемпионы. Исқақ Разақов атындағы спорт қожайынының тәрбиеленушісі. Упай жауап ортаға. Бұл салмақтық бөлім басқанынан жер майысқан балуандардың 90 килограммдан жоғары шеңбердік. Bir upay, Көк киімшен балуанға. Ортаға упай жауап. En öpü suylattı buyurun. Upaylar
katçılığı menen jеңишке көп ийче Маман Кесимбеков кадыш жеңишке жетишти. Kırmızı elbiseli Abdullah Masarif'in yardımıyla startlanan alış belgol görüşü boyunca İran'ın Mendeş'in ilk doğrultu 90'lık Cumhurlu kilogram salmaklık bölümde 3. orta eğitim için Borama Yemeni Kamalettin Abdurrahimov sıylanan Leylek rayonu. Adamların Ege'nin Mendeş'e 3. orta eğitim için Süleyman Kamçıbekov sıylanan İslam Razakov Sport Mektebi. Adamlar Ege'nin Mendeş'e 7. orta eğitim için Irmakmazı Toylu'ya sıylanan İslam Razakov Sport Mektebi. Rapsamat Mazaliyev'in Çarpı'nın startlanan alış belgol görüşü boyunca Ege'nin Mendeş'te 1. orta kapsızlananları için altın bayramının Kadir Keysinbekov sıylanan 5 sarı spor klubu Kırgız Respublikası 23. yana bayramların sıyla için Kırgız Respublikası'nın Cumhurlu Gençliğin 2. 3. 4. yana 6. çakırmışlıkları diplomatı Osmanlı'nın Abdullah Masaliyev adları Oğuzluk Bölgesi İslam Abdullah Masaliyev Kızları çağırıyoruz.